budaya di kampung lun urang jitren dalam belang raya. Kejrun tedang mata ngengong tumpang keing mandum genging bud urang kerja. Anak mit ji plung jiup seru ne pade yang mebut sare tente anak muda. Mosa ketik pesing ungkot di carut lene melu ngapui ramate hu ungkot golom na oma. Kosa udah tukang jaga apui rapji sambui jumpung bineh ubo kala. Belang yang lagi rupanya adalah merupakan adat istiadat. Adat istiadat yang urang cik getanya kubah untuk sama-sama getanya tajak buat tempat-tempat yang laginya yang tujuan utama lagi untuk getanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tanaman getanya yang tertanam dalam belangnya berhasil berjauh daripada mara bahaya. Semoga pementeri yang diinginkan tercapai cuma tambahan daripada yang disampaikan sebelumnya menyangkut dengan masalah tanam bibit karena lu katanya na tempat-tempat yang kalau makmal nyo tamu buku tamu juju artinya ada sampai tak kopi ditanya hingga uri itu nak hanya beli. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bena bala kanduri blang piselu sodo abak po kalu pinta bemesampo lage tahawa. Kanduri blang piselu sodo abak po kalu pinta bemesampo lage tahawa.